prelazimo na definisanje površina obrade. Prvo je potrebno da napravimo pripremu podešavanja mašine obrade glodanjem, tako da sve površine koje se obrađuju budu ispod koordinatnog sistema. To vršimo, potrebno je kliknuti ovde Setup, Mill Setup, otvorila nam se na monitoru sa leve strane polje za unos potrebnih vrednosti i definisanja Mill Setupa. Obratiti pažnju na ovu sliku gde nam je ovde imamo jednu ovakvu ikonicu koja pokazuje napadnu tačku od strelice od dole ka gore na ovaj krstić u kružiću. Pošto će se obrada glodanjem odvijati od gore ka dole, znači mi potrebno je da izaberemo najvišu prvu površ obradu koja će se obrađivati, to će biti ova površina malog elipsastog ispupčenja. Molim obratiti pažnju, klikom na nju, odjednom se ova ikonica pojavila, ova crvena strelica sa ovim donjim kružnićem od gore ka dole. Evo, zarotirat ćemo da vidite, znači ona se na neki način poklapa sa ravni u kojoj je pozicionirana ova gornja površina i za ovu dimenziju će ovo ići u sledeći korak u zapreminsko skidanje. Ovde nam se u Entity-u pojavila Phase 1, znači to je ova površina ovde. Šta želimo da obrađujemo? U featuresima obrađivat ćemo face, lice i ovde imamo ovaj Multi-Surface Feature, kliknut ćemo na njega, strategija, baš ovako kako je naznačeno Area Clearance Z level, nju ćemo je ostaviti, između ostalog imaju ovde ponuđene ove stavke, ali mi ostavljamo ovde Area Clearance Z level, kako god. Kada smo ove stvari definisali, obratimo pažnju samo da li je ovo ovako pozicionirano kao na našem ovome 3D modelu i čekiramo tasterom OK.